Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rwa gucenjia tabia rukinya kaire rukire ruthongi sana na ruthanju rwa no kinyira andu muno bendete kugura twinto bakenda kwithaithania. Kwena muntu enete tendo kenda kuthi kuguria muntu maiga urethi maiga mara mawaka autuke umuleta maiga 800 ukathuka ruta kwa munekera 700 na atimenya. Kwena muntu enete kugura mabati muno mabati ndio wamawatanaga muno mabati enda kumutia mabati 200 ukathuka ruta mbio 207. Kwena muntu endete waya Mungu adakumini. Ukenda kumwekera muntu ndienda ngweno ukaruma nguo kwa tena nguo chiro ekire kiondoni kenda inge uthina extra. Tabia ya wamba wewe endete muno gintu kia bure. Wathitho ko ni enda kugura mukwayo enda kugita mukwayo ukarumania iro kwa tena wekia mukoni. Kabenji ukona kabenji yani ukawata kabenji chiro na mwena timenya tabia ya waya tabia ya wamba wathi akoromone kuko na mukuru mwethe arokenda mamora kenda kwendia waru akarumatia goro akasponzeka mzuri mkono tie ndokiro akauja agwekire waya chenche tabia rekana waya onotitharimo tabadhari kume munde meonda waya ireka mukae yaku na wenda gintu kya bure chenche tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki